pozivu i na organizaciji. Smatram da je ovo jedna izuzetna stvar i mislim da je ovo nešto fenomenalno što se radi za mlade ljude, da nekako mladi ljudi koji su svemu ovom novi razgovaraju sa mladim ljudima koji će zapravo doći na arhitektonsku scenu vrlo brzo, kroz koju godinu, ili su tek stupili na nju, i mislim da im je izuzetno važno da čuju sve vrste iskustava i onoga sa čime su se njihove kolege susretali. Pohvalio bih Klaudinu prezentaciju malo pre, izuzetno mi se dopalo to što je pokazala svoje fantastične rezultate na globalnom nivou, ali ih je prikazala neko vrlo nesebično. Kako bih rekao, nije pričala o tome šta je ono što su oni postigli kao studio, već je govorila o tome šta je ono što su bile njihove ideje koje bi mogle nekako da posluže drugima, da posluže nekim novim urbanim politikama i da posluže organizaciji gradova, organizaciji stambenih zajednica i svih drugih zajednica na način koji bi mogao biti human i koji će omogućiti zapravo potpuno nove modele stanovanja i življenja u gradovima. Ovako, tema koja je postavljena kao naslov na ovim webinarima je izuzetno interesantna i apsolutno sam se pronašao u mnogim aspektima, jer su se u prethodnih nekoliko meseci, zapravo tokom 2020. godine, dogodile neke 3 tačke koje su se tako sasvim slučajno desile i realizovale, a koje se potpuno uklapaju u sve ovo. Za početak ću da se predstavim, mada je i Sara rekla dosta toga. Ja sam Dejan Todorović, arhitekt Beograda, radim na Arhitektonskom fakultetu već 3 godine. Zapravo na fakultetu sam sve vreme od kada sam ga upisao 2009. godine, evo 11 godina, nisam se pomakao odatle maltene. Upisao sam u jednom trenutku doktorske studije scenskog dizajna u Novom Sadu, zato što sam želeo da arhitekturu posmatram malo i iz drugog ugla. Nekako mi je bilo potrebno da vidim kako se iz drugog diskursa koji je povezan sa umetnošću, odnosno koji je vrlo srodan, posmatra nešto što sam ja studirao i čime zapravo želim da se bavim. Tako da su sva moja istraživanja, vidjet ćete i ovo što sam danas prikazao, zapravo projekti koji su više istraživački nego što su nekako, kako da kažem, komercijalni, mada ima i potencijala za komercijalizaciju, ima potencijala za tumačenje na različite načine. Pa evo, ja ću sad pokušati da šerujem svoju prezentaciju, pošto moram priznati da nisam ranije koristio Zoom. Nadam se da ću to uspeti. Ne znam da li vidite. Samo moment, treba da te dozvolam da go širneš. Aha, dobro. Čekaj malko. Јас ова денес како дознав, зашто дека алоу рекорд, иначе можеш да шернаш. Добро, дали се види? Не, да ти дозволам треба да снимаш ако сакаш. Ама јас снимам така што ќе ги имаме видеата после. Добро, јас сам сад пустио презентацију, надам се да се види. Да, се види. Добро, тоа е dakle прва страна. Evo ovako, prvo bih govorio malo o projektu koji je Sara pomenula malo pre. Smatram to sad jednim od svojih najznačajnijih projekata, jer nekako svi sa kojima sam se do sada susretao su imali određenu vrstu ograničenja. Da li od strane investitora, da li od strane nekih izvođačkih začkoljica, ali ovaj projekat mogu da kažem da je sproveden od početka do kraja onako kako sam ja zamišljao i kako sam ja nameravao da on izgleda. Sad, naravno, ako pitate kako, mogu samo da kažem da sam verovatno imao jako puno sreće, jer treba naleteti na ljude koji vas razumeju, treba naleteti na ljude koji su spremni da eksperimentišu, treba naići na nekoga ko želi jedan novi prostor koji zapravo može da ponudi novi model organizacije prostora, a ne da bude investitor koji će samo nametnuti određenu vrstu sopstvene ideje i pozvati arhitektu da dođe i da to nacrta. Tako da, evo, ukratko bih samo ispričao o tome, pošto mislim da se ove sve naredne teme više uklapaju u ono što bi trebalo da bude ovaj webinar. Pa evo, zapravo reč je o jednom prostoru starog skladišta kompanije WURT, odnosno njihovog predstavništva u Srbiji.
Kod njih se pojavila potreba da se u jednom trenutku napravi reprezentativan prostor za prezentaciju novih mašina kako bi regionalni njihovi partneri i potencijalni klijenti dolazili i testirali te mašine. I bio im je potreban jedan prostor za trening centar novih zaposlenih, novih komercijalista i tako dalje, koji dolaze da se upoznaju sa firmom, sa njenim politikama i sa načinom funkcionisanja. Tako da, evo čak znam pouzdano da ljudi iz Makedonije, iz njihovog predstavništva dolaze ovde na te seminare i koriste baš ovaj prostor. To je bilo izuzetno interesantno kad sam išao u jednom trenutku tamo. Ceo prostor je koncipiran kao jedna vrlo jednostavna intervencija koja ima podužno, sad ne znam da li vidite, da li se vidi ovaj kursor, zapravo ima ovaj veliki dugački zid od polikarbonata koji je dugačak 30 metara, deli prostor na dva dela i postoje ove pokretne particije, evo sad ćete ih vidjeti, koje omogućavaju da se prostor transformiše u odnosu na potrebe korisnika, u odnosu na ono što će zapravo biti njihovi realni zahtevi u odnosu na specifične događaje koji se u njima dešavaju. Tako da su oni na ovaj način dobili ne samo kancelarije, ne samo prostore za prezentaciju tih svojih novih proizvoda, za njihovo testiranje, već su dobili jedan multifunkcionalni prostor koji može služiti proslavama, konferencijama i tako dalje. Sad, s obzirom na to da je u pitanju jedna kompanija koja ima izuzetnu saradnju i sa privredom, organizuje razne humanitarne događaje i tako dalje, shvatili su da im ovakav sistem transformabilni pruža mogućnosti da podrže sve te funkcije, a da ne moraju da se oslanjaju na neke eksterne prostore koje bi morali da iznajmljuju i kojima bi morali da prilagođavaju te sve svoje događaje. Sad ćemo malo da razgovaramo o tome zbog čega je meni ovaj projekat izuzetno značajan. Naravno, pored toga što sam već naveo da je on izveden onako kako sam ja zamislio, bio pod mojom potpunom kontrolom i nekako sam se u potpunosti složio sa investitorima. Mislim da je ovaj projekat jedan vrlo interesantan poligon za eksperiment. Čini mi se da je zapravo zbog svih tih funkcionalnih transformacija, zbog primene različitih materijala, zbog vremenske komponente, odnosno zbog promene u odnosu na protok vremena, vidite, ovo je potpuno isti prostor noću, ovo je u zalazak sunca. Čini mi se da je to nešto što se u potpunosti poklapa sa mojim istraživanjem i eto kažem da je izuzetno jedan interesantan poligon za istraživanje, jer čini mi se da ne postoji ništa onako više rewarding nego kad napravite nešto, izvedete i onda shvatite da je u to i nesvesno upisan set stvari kojima se inače bavite vrlo lično u životu. Tako da, evo, to su sad neki moji omiljeni kadrovi. U suštini, ovaj projekat je onako shameless ispromovisan svuda po internetu, pa možete da saznate o njemu šta god želite, a naravno i pitanja su jako dobrodošla. Sada bih prešao na nešto što je takođe u temi ovog webinara, a to je arhitektonsko bijenale u Veneciji i projekat koji je nekako obeležio u potpunosti kraj prethodne i početak ove godine, a koji zapravo ne odgovara samo na temu Venecijanskog bijenala, već i na temu inicijativa, ali i ovih konkursnih projekata. Naime, zajedno sa ekipom svojih kolega sa generacije, koji svi rade zajedno sa mnom na arhitektonskom fakultetu kao asistenti, radio sam projekat koji je za cilj, naravno svi ste upoznati sa tim da je ovogodišnja tema How will we live together, zapravo smo imali za cilj da napravimo neku vrstu nove platforme, odnosno da napravimo zalihu novih ideja koje će nam pokazati kako ćemo nekad u budućnosti moći svi da živimo zajedno sa nekom vrstom baze nastale od strane arhitekata i to od strane mladih arhitekata. Ono što je bilo vrlo interesantno je, naravno, s obzirom na to smo svi sa iste generacije
svi ove godine punimo 30 godina i onda smo želeli da pokažemo kako je zapravo naše odrastanje od Jugoslavije koja se raspadala, od cele te teme i znate i sami kakva je situacija ovde kod nas na Balkanu. Želeli smo da pokažemo da su arhitektonske ideje nešto što će uspeti da nas malo trgne iz svega toga, što će uspeti da utiče na različite razmere, neke na lokalnom, neke na globalnom nivou, neke čak i na ličnom, ali smo želeli da pokažemo projekte svojih studenta i želeli smo da pokažemo njihove samoinicijativne ideje i postupke koji će omogućiti da se dođe do nekakvih promena. Tako da smo pravili, evo to je ovo je sad nekakav aksonometrijski prikaz, želeli smo da napravimo jedan ogroman magacin ideja, želeli smo da prikažemo 90 projekata sortiranih u 10 kategorija. Sad vam neću napraviti te kategorije, imamo ovde napisane, ali zapravo smo želeli da uspostavimo jedan manifest nove generacije koja tek dolazi. Kao što sam napomenuo, većina tih ljudi čije smo radove izabrali, a ima 90 radova, 90 ljudi, su uglavnom ili naše kolege sa generacije, ili naši bivši studenti, ili neko ko se bavi arhitekturom, ali na nestandardan način, ko je samo inicijativno uspeo da uspostavi sopstveno istraživanje, koje je samo inicijativno pokušao da se na neki način probije u različitim diskursima. Dakle, ponavljam, ne samo u arhitektonskom. Pa onda ovde imamo, pored onih standardnih stvari u koje arhitekte vole da zađu, kao što su grafički dizajn, umetnost, skulptura i tako dalje, imamo proizvodnju hrane, imamo razne neke, imamo čak devojke koje su otvorile poslastičarnicu koja pravi recepte bez šećera, proizvodnju džemova, proizvodnju skulptura od papira i tako dalje, a zapravo nam je cilj bio da pokažemo kako, evo sad ću vam ovde pokazati, ovo je sad spisak svih tih 90 projekata i time vas neću zamarati sada, sve to takođe postoji na internet prezentacijama, a zapravo sve sa ciljem da pokažemo kako mladi ljudi kod nas žele da samo inicijativama, da sopstvenim, kako bih rekao, izlaskom iz sopstvenih svakodnevnih aktivnosti i onoga što se od njih očekuje, nađu svoje mesto u arhitektonskom diskursu ili u nekom srodnom diskursu u kom će se služiti mehanizmima arhitektonskog projektovanja ili nekog drugog procesa naučenog kroz arhitekturu. Evo ovako, sledeća stvar je jedan projekat koji je trajao malo duže. On je zapravo započet 2019. godine, ali se realizovao 2020. Sad to je iz različitih razloga je to toliko potrajalo. U pitanju je studentski eksperimentalni projekat, odnosno, kako bih rekao, jedna prostorna instalacija koja je nastala kao rezultat rada na arhitektonskom fakultetu, na master programu unutrašnja arhitektura, a zapravo se bavi odnosom između čoveka i prirode. Pokušava da uspostavi načine da stvori jednu vrstu artificijalnog okruženja koje će omogućiti čoveku da se u unutrašnjem prostoru kroz sredstva, zapravo kroz sklop od potpuno veštačkih elemenata da se osjeća kao da je u prirodnom okruženju. Sad, taj projekat je, zbog čega je on ovde, zbog čega je on inicijativa? On je inicijativa profesorke Milane Kordić, sa kojom ja sarađujem na fakultetu i mene da pokrenemo studente, da im omogućimo da već tokom svog školovanja u završnim godinama, odnosno na master studijskom programu, dobiju određenu vrstu realizovanog projekta sa kojim će kasnije, kada izađu na tržište rada u polju arhitekture, kada daju svoj portfolio, prikazati ne samo studentske projekte koji su ostali na papiru, već će prikazati jednu small scale instalaciju
koja će dokazati da su oni zapravo nešto probali. Drugi razlog je bio to što smo želeli da ih povežemo direktno sa ljudima iz privrede. Povezali smo ih sa nekoliko kompanija koje su, evo, zapravo su to kompanije sa kojima sam ja sarađivao na projektu za ovaj WURT trening centar. Oni su bili jako voljni da nam izađu u susret, da doniraju materijale, da proizvedu razne elemente, jer su u pitanju studenti, ideja im se izuzetno dopala i hoću da kažem da je zapravo naš krajnji cilj bio da te studente osposobimo, da im pokažemo kako izgleda njihov izlazak sa fakulteta u konkretno tržište. I ono što smo još želeli da im ponudimo je da kroz ovakvu vrstu instalacije prođu kroz sve procese izvođenja jednog arhitektonskog rada koji jeste ovde atipičan, ali su u njemu skoncentrisane sve faze. Faza preliminarnog dizajna, faza uspostavljanja različitih mehanizama, kako će se konkretno ova modularna struktura sklapati i rasklapati. Faza crtanja radioničkih crteža, odlazaka u radionice, pregovaranja sa tim kompanijama koje su donirale materijal, razgovora sa njima o tome koje su ograničenja, koje su mogućnosti, koji su realni uslovi za realizaciju i tako dalje i tako dalje. I evo sad, ovo je rezultat. Ova fotografija, stavio sam je zato što nije bila često na internetu, pa čisto da se i ona negde prikaže. A zapravo evo ovo je jedan video koji pokazuje način sklapanja i rasklapanja ove strukture. Eto, u suštini to je to. Sad, cilj je bio da se ova struktura nađe u nekim poslovnim prostorima kao mesto da se čita, da se samo malo uživa u prirodi, da se udahne vazduh i tako dalje. Takođe imali smo ideju da probamo da je postavimo i u jednom od staračkih domova, kako bi, jer čitav ovaj sistem sklapanja i rasklapanja jeste nešto što inicira na pokret, na ljudsko telo, ovi svi elementi su izuzetno lagani i oni omogućavaju nekakvu inicijaciju fizičke aktivnosti. Pa eto, to je to. Sad, verovatno svako od vas ima neke različite ideje gde bi to još moglo da se nađe. Mi ćemo videti koja je dalja budućnost ovog našeg eksperimenta. Sledeća stvar, da, kaži. Ne, ništa dobro. Aha, ja rekao nešto si htjela. Evo ovako, i poslednja stvar o kojoj ću govoriti danas je ova radionica koju je Sara pomenula, koja se dogodila takođe sa istom ekipom koja je radila arhitektonsko bijenale, plus minus par ljudi, koja je zapravo takođe još jedna vrsta inicijative koju smo želeli da uspostavimo za naše studente. Želeli smo da im omogućimo da i u toku ove pandemije nekako ne klonu duhom, da razumeju da od arhitekture ne treba odustati, da je arhitektura jedno od sredstava kojima možemo odgovoriti na različite probleme, različitih razmera, lokalnih, globalnih, ličnih, kao što sam već rekao. I smatram da je ova radionica nešto što je bilo izuzetno važno i izuzetno sam ponosan i na njene rezultate, na celu ekipu koja je organizovala, ali sam najviše ponosan na studente koji su za 3 dana koliko je ovo trajalo uspeli da postignu izuzetne rezultate. Evo ovako, kao što znate, radionica je sprovedena za vreme policijskog časa tokom trajanja pandemije virusa COVID-19 i njena kompletna koncepcija i realizacija bila je online. Evo ovde sad vidite nekoliko screenshotova tih različitih sastanaka naših, sastanaka sa profesorima koji su bili kritičari, sastanaka sa studentima i celog procesa rada, što mislim da je izuzetno važno da se prikaže, jer pitanje je kakva će nama sad biti realnost. Neću uopšte da budem pesimista, ali napomenju se različite mogućnosti i ovo nije prvi put da se arhitektonski fakultet bavi ovakvom temom. Kada se setimo poplava koje su zadesile
naš region 2014. godine, postojala je još jedna radionica koja nije bila online, bila je uživo na fakultetu, ali koja se bavila uspostavljanjem novih modela stanovanja za ugrožene u poplavama. Pa je ovo zapravo, kako bih rekao, njen naslednik. Ova radionica za COVID-19. Radionica pokazala izuzetne rezultate. Oni se ogledaju u tome što su zapravo podeljeni u nekakvih 6 tema, od kojih je jedna unapređenje funkcionalnih karakteristika prostora, a druga je alternativni modeli korišćenja prostora. Jedna se bavi dizajnom urbanog mobilijara i javnih prostora, jedna se bavi dizajnom zaštitne opreme, jedna se bavi promenjenom svakodnevicom i pretpostavkama onome što nas očekuje i jedna se bavi o modelima smeštenih kapaciteta za najugroženije grupe ljudi. Izdali smo jednu publikaciju koja je vrlo opširna, u kojoj postoje svi ti projekti, ostavit ću vam link za nju, da možete da je pogledate, a ja ću vam sad prikazati samo par nekih ideja. Evo, ovo je jedan projekat koji zapravo koji promišlja o društvenim okupljanjima i nekakvim programima zabave, čak i u vreme uslova pandemije, gde ne moramo, sad tu uvek postoji ona debata kao social distancing, da li je to socijalna distanca ili samo fizička distanca. Zapravo ja mislim da jeste samo fizička distanca, jer mi ne moramo da prestanemo sa socijalnim interakcijama da bismo ostvarili bezbedne uslove za sprečavanje prenošenja virusa. Pa ova grupa promišlja to na taj način što pravi različite elemente koji nam uspostavljaju nove u programima zabave. Zapravo organizovanje žurki, organizovanje okupljanja u javnom prostoru i druženja. Sledeći jedan jako interesantan projekat koji ja izuzetno volim jeste promišljanje nove mode, koja je zapravo u isto vreme i nekako šik i moderna, ali je i zaštitna oprema, jer postoji ovaj obruč koji pravi tu distancu od 2 metra i postoje različiti elementi gde je ugrađena zaštitna oprema koja je neophodna kako bismo se svi sačuvali od virusa. I jedan poslednji primer koji ću vam pokazati jeste reaktivacija stare elektrane u Beogradu, koja se nalazi na izuzetnoj poziciji, koja se zove Snaga i svetlost. Njena reaktivacija i prenamena lakim elementima čeličnih konstrukcija i elementima shipping kontejnera, koja omogućava da se tu smeste sve ugrožene grupe i da se smeste beskućnici koji su zapravo bili jedan od vodećih, čini mi se njihov smeštaj je bio jedan od vodećih problema, jedna od najvećih kriza je nastala baš kod njih, jer nisu mogli da se sklone sa ulica, a bio je policijski čas i tako dalje i tako dalje. Pa eto, to su samo neke od tema. To je to, hvala vam. Hvala vam na pažnji, hvala Saro još jednom na pozivu i izvolite pitanja slobodno. Evo, ostavljam vam ovde link, a možda mogu da ga iskopiram i u chat, pa da možete da mu pristupite lakše. Да, супер. Ќе го пратам јас на имейл на тие што го следат вебинарот. Одлично, значи многу ми се допадна некои реченици кои што ги кажа. Едното е контакт со клиенти. Генерално, изради тоа се поканети млади архитекти, баш тоа што го кажа дека сите кои што го следат овој вебинар се студенти и ги чека тоа што ние сме го поминале као се само неколку години позади нас. И мислам дека многу е битно да им се створи, затоа што секогаш гледаме некои ултра успешни архитекти над 50 години, никогаш не гледаме младите архитекти како, што, и сите имаат една криза, завршуваш факултет и сега што, и сега каде, и сега како.
И така што мислам дека овој вебинар сака да им покаже на студентите во архитектура дека има различни начини на себе пронаоѓање и дека не е секогаш оној класичен пат да се вработиш во некоја фирма досадна и да се мразиш себе и да мразиш архитектурата, него секогаш можеш да најдеш начин да себе си сознаеш. Така што мислам upravo to je ono što sam ja želeo da izbegnem, sad si to odlično rekla, jer osnovno pitanje je tokom celih studija, a posebno pred kraj, jer kako se približava kraj studija, tako se stvara sve veći pritisak, šta ću da radim posle, kako ću da se snađem, šta ću, kako ću. I sad ono što je meni bilo, to sam baš pričao na jednom predavanju u Novom Sadu, koje je bilo vrlo slično organizovano za mlade ljude. Jedan od moderatora je rekao da je osnovno pitanje jadan ja šta ću posle fakulteta. I to je zapravo nešto u čemu su se svi apsolutno prepoznali, jer jeste jedno od krucijalnih pitanja, jer to su tačno te godine u kojima je potrebno prelomiti neke stvari, u kojima je potrebno čak i ako ste upisali fakultet i završili ga da vidite gde ćete dalje, jer arhitektura je toliko opširna da je neophodno uhvatiti jedan određeni pravac u kom planirate dalje svoj razvoj. I odlično si rekla to da nekako ja znao sam da sve mogu da radim i sve mogu da se prilagodim, ali samo da ne odem u neku dosadnu firmu u kojoj ću sedeti i crtati tuđe projekte koji mi se ne dopadaju. To je bio jedini kriterijum za ne, sve ostalo je moglo da dođe u obzir. I nekako se dogodi da ukoliko ne odustaneš, nekako ne izdaš sebe, u tom trenutku put se stvori, utaba se i nekako se desi da dođeš do lepih projekata, do lepih istraživanja, do interesantnih stvari koje će tebe da pokrenu, koje će tebe da izazovu leptiriće u stomaku, a mislim da je to jako bitna komponenta bavljenja ovom našom strukom. Супер. Исто така ми се допадна тоа што го кажа за Венециското биенале Collecting Present Ideas. Ние почнавме со една кампања, да речам, на Инстаграм, која што се вика Инстаграм архитектура, затоа што веруваме дека сега преку Инстаграмот можеме да испратиме силни пораки, дека има многу силно значење и да истакнеме кои простори во нашиот град се битни, а кои не, и некако да ги едуцираме луѓето преку Инстаграмот. Така што мислам дека и верувам во оваа генерација, како во Скопје, така и во Белград, дека сме генерација која што креира, која што создава, која што сама себе открива, која што не е веќе таа пасивна генерација која што чека некој да им каже што да прават следно, така што тоа беше, мислам, многу ми се допадна. Da, zato mislim da je jako bitno utabati sebi put. Zbog toga i jeste cilj ovog našeg projekta za Venecijansko bijenale bio baš to, da prikažemo kako se arhitekti sami bore, kako nisu generacija koja će propasti, kako nisu generacija od koje neće biti ništa, već su ljudi koji pokušavaju da sami sebi u uslovima koji uopšte nisu zavidni, koji su izuzetno teški, da pronađu sami svoj put na različite načine. Baš zbog toga smo želeli da prikažemo raznovrsnost i arhitekture kao struke i njihovih ideja i siline tog njihovog razmišljanja koju zaista treba podržati i dati joj vetar u leđa na svaki mogući način. Супер. Имам едно прашање, ако може нешто повеќе за искористување на старата електрана за сместување на маргинализирани групи на граѓани и предлог за кои други типови објекти се податливи за тоа? Pa evo ovako, ti ćeš im poslati taj link za publikaciju, je li tako? Tamo se nalazi taj ceo projekat koji zapravo govori način na koji je ta elektrana prenamenjena u smeštajne jedinice za beskućnike. Sad, oni su napravili tu jednu vrstu vrlo modularne strukture i napravili su set elemenata. Zapravo nije bilo pitanje implementacije direktno na toj elektrani, već je bilo pitanje pravljenja jednog modela koji bi mogao da se primeni na različitim prostorima. Čini mi se da je ta elektrana u ovom slučaju koristila samo kao neka vrsta poligona na kom je ta ideja proverena. Dakle, oni su napravili ceo mehanizam i ta elektrana se našla kao interesantno polje na kom je moglo da se isproba da li ta ideja može da radi. A čini mi se da je ta ideja nekako univerzalna i da bi ona u ovakvim okolnostima mogla vrlo lako da se
implementira na bilo kojoj lokaciji koja je prazna i koja omogućava takvu vrstu intervencije. A generално за искористување на стари фабрики во Белград, јас се сеќавам дека Миксер фестивал беше во, како се викаше тоа, за брашно нешто, ние учествувавме на Жито млин, да. Во Жито млин. Ама таа фабрика беше активна и за време на фестивалот беше паузирана, па затоа што знам дека не, она веќе дуже време не ради, то се налази доле у Луци Белград, која е sad u različitim nekim vrstama sporova, vlasničkih i pitanje je sad šta će biti s njom, na koji će se način dalje ona razvijati, ali evidentno je da je to jedna izuzetna lokacija, da je to strašan potencijal za razvoj. Sad pitanje je samo šta će se tu desiti, jer znamo kakve su okolnosti i na koji se način stvari rešavaju. Međutim, postoji ovde u Beogradu, kako bih to rekao, jedan trend, jedna inicijativa koja generalno postoji u svim institucijama koje promovišu kulturu, koje promovišu mlade ljude i stvaralaštvo, a to je da se takvi prostori zauzimaju, sad privremeno i povremeno, ali sa krajnjim ciljem da se ukaže na njihov značaj, na njihove potencijale, ne bi li se u nekom narednom trenutku kada zapravo dođu sredstva i kada bude mogućnosti da se sa njima nešto radi, ne bi li oni ostali u tom nekom programskom smislu sačuvani. Dakle, da se ne napravi od njih 70. tržni centar, nego da oni postanu objekti kulture i ustanove koje će na neki način vratiti gradu i njegovim građanima ono što je potrebno. Да, мислам, ова Симона Димковска од Cultural Safe спрашува, тоа е организација од Скопје која што се бори за реактуализација на тие напуштени индустријски згради. Во Скопје немаме, мислам дека, не знам, Симона може да каже, немаме пример на успешно реализирана, како да кажам, реактуализација, ама ова е интересен пример за Белград што фабриката воопшто не беше ни реновирана ни ништо, само буквално се става функција внатре и Да. Значи никаков тач, никаков... Ništa nije bilo. To je za vreme tih festivala se zapravo samo desi da dođu umetnici i kustosi i naprave neku vrstu izložbe i to je to. I mislim da je zapravo jako velika vrednost u tome što oni pokazuju da su takvi prostori uz minimalne intervencije, uz minimalno ulaganje već spremni za takve funkcije. Dakle, da njih ne treba rušiti, da ne treba praviti od njih neku novu spektakularnu arhitekturu, već je dovoljno da se uz malo ulaganja oni reaktiviraju i da funkcionišu kako treba. Znam da, ja se sećam baš svog prvog Mixer festivala 2010. pošto se on malo selio sa mesta na mesto. Sećam se da sam baš bio oduševljen jer je na tom prvom na kom sam ja bio, možda je to čak prvi koji je bio organizovan, negde 2009-10. godine, je Numen čak imao svoju instalaciju od lepljive trake. Tako da se to dolaze jako značajne imena, jako bitni ljudi i mislim da su takve akcije nešto što može da nam izuzetno pomogne da očuvamo potencijale industrijskog nasleđa koje je značajno svuda u svetu, posebno u Evropi, na severu, u Skandinaviji. Oni vape za takvim prostorima, pretvaraju ih u muzeje, u galerije, u kulturne centre, a kod nas se nekako to nasleđe ne čuva, uzima se zdravo za gotovo i prenamenjuje se u nekakve komercijalne funkcije, što mislim da nije baš adekvatno. Дали проектот за тренинг центарот има прашање, има врска со твојот избор за докторски студии во сценографија, бидејќи целиот проект има таков вајб и не е само ладен industrial object, туку е transformable liquid space. Sad ovako, ja sam baš na tom predavanju u Novom Sadu koje sam pominjao, sam nekako uspeo da prikažem vezu tog projekta sa jednim od mojih najznačajnijih studentskih projekata koji sam imao na 4. godini, koji se zapravo zove Beograd 2100. godine, stan iz snova. Sad, ja sam tu zamislio neki potpuno novi model stanovanja, kakav bi mogao da bude, tad je bilo 90 godina napred, sad je malo manje.
I nekako ta vrsta promišljanja o novim modelima arhitekture, o materijalima koji će tek biti, o stambenim navikama koji će se tek dogoditi, o novoj vrsti infrastrukture, o novoj vrsti prevoza, da li ćemo imati leteće automobile, da li ćemo živeti u stanovima koji izgledaju radikalno drugačije od onoga na što smo navikli. Tako da ta vrsta promišljanja koja kao rezultat nema klasičan arhitektonski projekat, već ima jednu viziju koja je tu negde između umetničkog i arhitektonskog diskursa, je bila nešto što je mene i odvuklo na te doktorske studije scenskog dizajna. A scenski dizajn, to samo moram da napomenem, nije samo scenografija, dakle nije bavljenje pozorištem i u mom slučaju je najmanje bavljenje pozorištem, jer nekako, ko sam ja da pričam o pozorištu iz svoje arhitektonske pozicije. Ja pokušavam da istražim vezu između procesa u stvaralaštvu scenskih umetnosti, procesa u stvaralaštvu arhitekture i procesa u stvaralaštvu vizualnih umetnosti. I zato i svi ovi projekti, posebno ovaj Oxygen koji smo radili sa studentima, jeste bio jedna vrsta takvog istraživanja. Čak i ovaj WURT trening i test centar, iako on neosporno arhitektonski projekat, on je nekako vrlo arhitektonična i ta kompozicija i njegova materijalnost i to što se on transformiše, što on izučava transformaciju različitih programa, transformacijom svoje strukture. On je meni poslužio kao poligon za istraživanje i sa te strane u doktorskom radu, jer on ima to što sam već pomenuo, tu vremensku komponentu, te promene u fizičkom smislu, promene nekakvih efemernih i privremenih efekata koje se događaju sa različitim upadima svetlosti, refleksijama i tako dalje. Zbog toga je i bio izbor materijala takav da bi se ti efekti dogodili i samo šta može da se desi, na koji će način on uspeti da nekako živi svojim životom, kako će on uspeti da doprinese. Onda sam ja tu, po tom projektu sam baš slušao razne tumačenja, bilo mi je fantastično, recimo sad na jednoj izložbi ovde u Beogradu, na kojoj sam dobio pohvalu žirija za taj projekat, oni su rekli da je sve pročišćeno do te mere da ostavlja neku vrstu mentalne higijene za svoju namenu koja jeste nekakva vrsta usvajanja znanja i testiranja određenih nekih novih ideja ili usvajanja nekih novih ideja. Tako da to mi je bilo jako značajno. Uvijek mi je interesantno da čujem šta drugi misle o tome i zbog toga sam rekao da mi je izuzetno bitna stvar kod tog projekta, ne samo to što je on realizovan onako kako sam ga ja zamislio, već i to što je on postao jedna vrsta poligona za istraživanje u kom gledam kako se sad taj prostor transformiše, na koji ga način ljudi koriste, kako su se oni uselili u njega, kako ga upotrebljavaju, na koji način se on menja u toku dana, u toku nekih različitih događaja i tako dalje. I eto, u suštini to je to. Zapravo, čini mi se da da nekako najiskrenija stvar koju možete da uradite je da kroz projekat istražite nešto novo, da usvojite znanja i da onda to sve imate kao fond za projektovanje nečeg sledećeg. Jer mi se čini da je najgora stvar koju arhitekta može da uradi, da nešto isprojektuje, završi ga i onda ga samo baci. I to je to. I samo kaže, ok, ja sam sad s tim završio, daj da vidim šta je sledeće. Mislim da ne. Čini mi se da je neophodno i to da se sagledaju neke greške, da se sagledaju neke stvari koje nikako nisu bile očekivane i da se vidi šta je to što će se desiti sa tim prostorom, kakav će biti njegov život, šta je ono što će se spontano dogoditi i na koji način je moguće uticati možda na te stvari ili promišljati o njima za neki nared. A тој објект WURT е исто нека стара фабрика или што? Ne, to je bio ovako, oni su iznajmili tu neki objekat koji oni koriste kao sopstveni magazin. Kao kancelarije, kao svoju centralu u
Srbiji i oni tu imaju neki prostor skladišta. Međutim, oni su najveći broj svojih tih skladišnih kapaciteta sad izmestili na drugu lokaciju i onda im je ovde ostala ta jedna velika hala koju su želeli da transformišu zbog tih mašina i zbog otvaranja tog trening regionalnog centra. Tako da to je u suštini bila njihova osnovna. Супер, одлично. Ти благодарам, Дејан, премногу за твоето присуство на овој вебинар и за овие интересни проекти од нашето соседство. Многу е битно да сме keep in touch, да знаеме што се случува и да се поддржуваме, да соработуваме, да правиме работилници заедно и мислам дека тоа е нешто што мораме да го правиме. Мислам, овој регион мора мислам, не можеме да се фокусираме само на Скопје, само на него мораме да размислуваме регионално и размена на идеја и слично. Да, јас се апсолутно слажем. Мислим, веќе сум мало препоменал како смо негде сви у истој ситуацији. Чини ми се да уколико желимо неку промену, да морамо да функционишемо сви заедно. И јас сум увек за неку врсту тих интернационалних сарадњи и тих, мислим, sad ovo nije ni internacionalna, ovo je bratska saradnja. I da se uvek omogući razmena novih znanja. Znaš i sama kako je bilo fantastično na one radionici koje smo učestvovali zajedno, na koje smo se upoznali. I čini mi se da kad god ima prostora za tako nešto, da na tome treba učestvovati, da to treba organizovati, jer mi se čini da uvek mladi ljudi sa svežim idejama to umeju da iznesu najbolje, jer je svako prethodno iskustvo vrlo blizu iza njih, a oni za koje se to organizuje i koji dolaze će biti izuzetno zahvalni da prođu kroz nešto slično, što će im biti ozbiljan trening za svaki naredni korak. Koliko god to izgledalo apstraktno i neobično u jednom trenutku, sva ta iskustva se negde gomilaju, slažu jedno na drugo i omogućavaju da nekako jači i stabilno uđemo u sve što će čeka. To je to. Да. Одлично, прекрасно, многу ми се свија. Удиме понатака, сега ќе направиме мала пауза, следена Срдан Над од Крањ Словенија. Се вклучуваме во 12 часот. Поздрав! Hvala, ćao! Ćao!